Yang okay Pohnpei malan wow na rakso kon Pohnpei wow ki sanan kan ko lukan ko nanalang ko nan kanyay ko wow choro rong sapal machain kopna koryaun kopna speaker and legislature sound ko pong lapalapakan nan palyansya momot sa government ho chon Pohnpei usak pechawan luka kupuran koras hong nan sapal machay rong Rahnwet. Ngay sa Nicolas mapan pechawan kalale kukupurakan hautapen sapal machay rongan Rahnwet. Hoya charalapen sapal machay rongkan kayo funwak kawapan human trafficking karyaw retreat and campaign school and Pohnpei o kasalo sapal machay ran masanlangan wain Pohnpei. Kayon sapal machay rongan Rahnwet pansang kolonya wain Pohnpei. Puya kaculayan silisa kauya Rongen kawawi Rongen World Day Against Trafficking Person yay makareta palyan International Organization for Migration tayo mapachawan pachonger palyan US Embassy o sapal machay government lapan epesem hap melel palyan Attorney General o pechawan kaway te program yay program and funwak. Program and funwak watch pechawan uyaw nan kolonya yay sang ni Chim hen kolonya. Pachotila ni alap me pachola ni muanka sanang pres pachola ni stoan 40Y o pil pachotila ni Causeway hen Pohnpei o pil puratala ni Chim hen kolonya. Kasaraw yan program and aluwat ta funwak watch pechawan chapta. Nikisin program and kasarawi yaw me lawlaw sang Miss Maria Kilang Tonre. Sakartan ko sa niya sapal machay Vice President na FSM His Excellency Yuswabi George. Nanachungal sakarata pechawan kawait kukoros men yang chaweta program na luwaj. Uyapan kawait kan mepan kak en yang apaliyo sa wasakapalan. Sangan maur socho konongkan mepan yan human trafficking. Nan programa chew sakarata bil pechawan uyawi sang ambassador en wen US nan wen FSM Ambassador Carmen Contour niya pechawan sakarata pechawan kaping kuwen FSM hablianger pechang wi chekan o kawawi ran ko sampalwach. Program na luta funwak watch pechawan chaptak lak silo minichesak limaw tauli mo rin sa was. Koryawan sapal machay rongan Rahnwet pansang campaign school and wen Pohnpei. Campaign school and Pohnpei pechawan uya retreat ang principal and Pohnpei. Sapal machay koryawan kapinan Pohnpei Honorable Feliciano Emperman pechawan yanger chaweta retreat me campaign education and wen Pohnpei pechawan uya Pontake nalap. Retreat wat pechawan uya we. Ang right chon tatakan campaign education o right principal and assembly and public school and Pohnpei o nan tatakwat o pechawan uyawi ni chulay riyaisak payo lel riyaisak lumaw and pariyakit riyaisak. Nan tatakwat sapal machay koryaon kapna kasaleta pechawan kasaleta mepit tuwan right sampatangkan and kasampal kuyapan ka school and kamaran. Uyapan sampatak manapan parala o uya ka school nan pero uyay ra kasampalewang rai sarikan niyaray uya role model kay Hangzhou school kan. Nan retreat wat rai chief and division kan pan kampan kamaran ye coordinator and programa kan o yang specialist contest area kan pechawan kung nabata presentation kay Puen Kap, uyamen kalapan tatok o kawaitan tatok may right principal kan pan pechawan uya nan parang school cup watch. Tatok wat taulaw me
Inanan sa namamelen hong right principle kan bilyang aku irailakan mepacawan yang caweta retreat wat. Ho kaim saklan sa palmacay rongan Rahnwet yairan masanlangan Pohnpei. Rahnwet niyata ko silur yakat riyaisak. Ngalangal pan mimi ni pit 0.8 kulak 2 minutes limaysa ko sunamaysang. Ulal pan mimi ni pit niya 0.2 kulak silo minutes pa isak pa yung morin sowas. Hoe ngalangal pan mimi ni pit 0.0 kulak 2 ni sauchuk. Rahnwet ang pan mimi nan pungan paliyay ro palimasan ni nat limaw lalaysak. Iloklokan pa na pan mimi ni pit limaw lalwano. Pan tapokan yang aku marmarakan kacau okayan sau. Nin sau cikan Rahnwet hang pan miminan pungan pali airo pali masa ninat limau lelesa kilok-lokan paina. Pan mimini bich payo lalwano pan tapokan yang aku marmarakan kacau. Nin sau cikan niara lel niyasil hang pan miminan pungan pali masa o pali apang ninataisak. Ilok-lokan pa na pan mimini beach payo lalumao pan kacau pilyang aki kacipin o pan kak miya ngalan nan sapwa. Wan lam ranaya mimin ni tigru walisak tuwaw. Wan lam ran may sang Rahnwet mimin ni tigru isisak walu. Wan sasongan kacau mamaratin nan rayra na warya isak payo. Mimin ni isi 0.5 isak su. Wan sasongan kacau memorati nan sampong wach mimi ni si 0.5 saksu. Pohnpei pan rasam kachpin klok 1 minute pa isak lima ning sauchuk o pan prong salang kachpin klok 1 minute ri isak yon man sangan lakap. Main ko yay macakan autapan sapal macail rongan Rahnwet kalanganan kuburan koros o kasalilya. Bye.